Ni Jumamosi na ni weekendi o tawithire ria twithira tukigwatanira ni kenda gukinyithia ithigithio kiri NTETO cia Meru Tv ogoro kuma aja nyumba yetu ya NTETO mucine munene jua county ya Meru mwanka aria kunthi ori na ndigankunenkeri njira tukuthuranirite mithene ya Meru Tv ya NTETO ogoro bwana Arua. Mpuru aburi gukujira wikiri bwastimantora erore. Tutaingia nyumba kwa nyumba tuwakizie watu stima. Na ndivyo naambia viongozi wenzetu ya kwamba mkifanya kazi kama hii, elezeni serikali na Kenya mzima na nchi mzima eti ya kwamba serikali ya Kenya kwanza ama serikali ya William inafanya kazi. Nthiguru cia Afrika kuibanga kwagirithia rwangi rwa ugima bwa mwiri. I add Kenya's voice in support of the implementation mechanisms as well as the inclusion of negotiations to ensure effective trade across the region. Nakio kithurano kia aritani nyambene gutirua. Ni very sad kwethirwa ni tukuringwa na tear gas after twerwa kithurano gikwairishwa na twetikiria ni makosa yari gutwethia tutena sila tutena maia tutena kintu no kiriku. NTETO cia Meru TV ciamberia thaiji na nimbitagwa Nancy Ndogo. Tukiamberia ni ati mutongeria wa nthiguru Daktari William Samoei Ruto augite na ndikagita ni gakinyika mugongo jua Afrika kwija amwe na kuthondeka rwangi ruria rugatetheria ugima bwa mwiri iri njira imwe ya kuona Africans ni bagutungatirwa bwega kuruki augite kuri na gitumi gia Afrika kwithaga ni ukuthondeka ndawa na nchachamo cia bongwa ni gukabanira na mogwati mwanya ja mirimo iria yumba ni gutumuka. Alitie iji ari muchene munene jua Addis Ababa nthiguru mutori Ethiopia akiruguria gikaro kia amwe gia Africa Centers for Disease Control. I add Kenya's voice in support of the implementation mechanisms as well as the inclusion of negotiations to ensure effective trade across the region. Without a doubt, Africa stands at the threshold of actualizing the aspirations set out in AU Agenda 2063 and delivering the Africa we want by championing fundamental institutional reform in the political and development finance sectors, implementing the ACFTA, implementing reforms of the Africa Union and silencing the guns of our beautiful continent. I want to assure you our sustained commitment in pursuit of Africa's transformation for shared prosperity, development, peace and security. Your efforts eloquently demonstrates your loyalty to the people of Africa. I am proud to join you in the service of the African people as one of your newest members and pledge to walk this road with you in the spirit of brotherhood and diligently do my part to advance our shared aspirations. I look forward to fruitful deliberations illuminated with fresh insights, actualized through effective action and powered at all times by the hope and vigor typical of a youthful continent. Together, we can achieve great things for the continent and its people. I thank you. Na tugitana mbere nawe munini wa mutongeria wa nthiguru Rigathi Gachagua na ugite matagareja marito jake watho jakajokirua abitha baborisi baria bakagwatikana bakithamia kirindi guntu kuria bakaraga gutina watho bwa koti kana kwithirwa na rwaria rukinyaniru rwa kugita onto bobo aretieji arekiriko county ya Nakuru kagitaga kwejana bia kuria bia utethio hamwe na into bingi kirimichi nkuruki ya 150 baria bengirwe mburagone ciao na
bomba kwithirwa bakiuma kiume kithiru augite Boris na mabitha na thirikari bari na akia gukaria akenya gukurukira itua ria kiumye kithiru antonkuruki ya 500 ne batigi batena meshie nyuma ya ombachi yao kuithwa na kuthirwa ikinyangwa amwe na baria baringikite bonene ni anabani ni bachukuru amwe na ekuru na baria barakura gani nawe mubunge wa gishigo mbunge giatigania East Mpuru abore na jokirete ogwatithanwa abwa mainya Justin Makeremeshi nkoroki ya 80 ntora ya rorie rungurwa mubango jwa last mile connectivity na aria Mpuru abore akiareria akaribaba na ndineke tawirane bwa kona michi yonde ni kugwatithanwa na mainya Justin nkoroki noretie akari barea bagitagamita kana barea mita bari gataria kamita 600 kuma kiri transformer abojuririe baruga cia kuromba bagwatanirwe na mainya kinya batekuriwa kinya ndururwe thenyene riu nekite wirane bwa gutetheria antobakuru na baria bategushiumba na bagekirwa stima Andams Muturia wa Thirinja gato nenkeria cio bunge wa gishigo mbunge katika East Mpuru abori ntukwerwa rina kanite stima ntora ruri wondia thangatha stimire thirita ikiro kilokira motorotara last mile arawete motorotara ukomba kuthogeta na mbere gishigo mbunge kionde katika East Clowns stima last mile na serikali ya Ruto inasema kwamba tutaingia nyumba kwa nyumba tuwakizie watu stima, na ndivyo naambia viongozi wenzetu ya kwamba ukifanya kazi kama hii, elezeni serikali na Kenya mzima na nchi mzima eti ya kwamba serikali ya Kenya kwanza ama serikali ya William inafanya kazi. Hapa tunawakisia mzee mmoja akona 80 years na bibi yake stima ya last mile na ndio hiyo inawaka. Mzee ndio huyu mwenye sasa tutampatia nafasi ya kuzima sima hapo mzee. Oria kalaigwa. Kalaigwa teremsha kau. Kainamio. Teremsha. Inamio. Haya watia. Watia karaki. Ndedia. Haya oria. Wakiza haya. Kadisa tena. Wakiza tena. Wakiza hivyo. Sima. Meeting kurukia 80 kuma ntora na kanire tunoro bostima ntukwerwa ri okulukira uchethe mbunge wa ishombo ekete Mpuru abori ngagerando stima beto dege mushiyo mwe mchiana mishie 80 mushiyo mwe mishie 80 ere wankana thai nere tirankana nkoya nintobe wankana yantu toyoto chiomba nkoya bio tito tv yao kuwa na kuthithia antu brava kwaria manto karra ibareke karra bawe karra to bara ngenge tewo gatema ene stima nawe mukuru mwana muchira Mpuru abori mpecha kwithira gya kanire stima ii no mpecha kwithira kenero ntubona kwa Mpuru abori kumba kwithira ke muno ke murio kumba kwithira ke ura mutata ende ninkuga bwega muno ni untu bwa gutwikira stima nende Murungu atweka yau yake ya nyuma na yo Murungu atwaka inya nikenda tubithirwa twina Mpuru magutata yata nande na stima au kilia na oteko mama keunduna rengi kuga ibwega Murungu na botharime bwinde bio boyetea na nginya mundu urothemete stima eno ye yangu mutharima na inkugi bwega na ingucokia ngathite na mwicho Mheshimiwa Mpuru abori ngumwiri bwega oni kinya ri arenge oni ndaye ciombetie muno ka otebunda kandagire bonge lakini nkugi bwega Mpuru abori nkrokiwe chaketa na mbere no ikiri bostima na koya na mashini icho wakane wero bostima kiranto barakuru na batu ichomba utheri buru ila nkoya na tigani ya isi kwa jumla kitu yoyo turoto chiomba
nonto wote mayoyo wono kurumba kuringa kamba orangilobu akaomba we kwenda akaomba inkomana ngato nyomoto to free nakanyomoka tekau aya kirangilobu we wau na chanji thimwe warego to kolanwa na chanji thimwe we none ta akairia na vai ingovilonga tiani isi kwa jumla na ako na lasmal keto yoyo toto na inya ngetwekaira otuwekira